ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abarundi bagera kuri 278 bari bamaze imyaka 6 barahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batahutse kuri uyu wa kane. Dushimwe Imana wakoze ibikomeye, wemeye kudukora muri Kongo. Umwe mu mpunzi wavuye mu nkambi ya Mulongwe, ishyirahamwe ritegamiye kuri leta ryita ku majyambere y'icyaro mu Rwanda Duhame Kadri, rirafasha abagore babana na virusi itera sida. Ubu natangiye kujya mvuzwaho no mushinga uziye, ubuhumyi nagize n'umwana nawe yarabugize, twembi tubimpumye gutyo. Duhame Kadri yaje ari igisubizo kuri njyewe kuko sinari kubasha kwishyura inzu, nta mugabo ngira. Ni mu kiganiro cy'abari n'abategarugori. Ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara mu muryango w'ubumwe bwa Afurika, Africa CDC, irahamagarira ibihugu bikize kudatererana Afurika ihanganye n'icyorezo cy'ubushita bw'inkende. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Edi Rwema. Abarwanyi bikekwa ko ari abo mu mutwe w'iterabwoba wa ADF urwanya ubutegetsi muri Uganda bishe abasivili 20 mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yemejwe n'inzego z'ibanze zavuganye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP. Umuyobozi wa polisi muri ako gace wavuganye na AFP yavuze ko abo bishwe bari babanje gutwarwa bunyago mu gitero ADF yagabye ahitwa Babila Babombi ku wa kabiri. Uyu yemeje ko mu bishwe harimo abagabo 16 n'abagore 4. Yavuze ko abandi bantu 4 bashoboye gutoroka abo barwanyi, ubu bakaba barimo kwitabwaho n'abaganga mu bitaro kuko bari batemaguwe. ADF irwanya ubutegetsi muri Uganda imaze imyaka hafi 30 yarashinze ibirindiro byayo mu burasirazuba bwa Kongo. Mu 2019 uyu mutwe watangaje ku mugaragaro ko ukorana na leta ya Kiislamu. Urashinjwa kandi gukora ubwicanyi muri Kongo no muri Uganda. Hashize hafi imyaka 3 ingabo z'igihugu cya Uganda zifatanije n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitangije ibikorwa bya gisirikare bihuriweho bigamije kurwanya no gusenya umutwe wa ADF. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara mu muryango wa Afurika yunze ubumwe Africa CDC yahamagariye ibihugu bikize kudatererana Afurika muri ibi bihe uyu mugabane uhanganye n'icyorezo cy'ubushita bw'inkende. Jean Kaseya uyobora icyo kigo yavuze ko amahanga akwiye kuba yarakuye isomo ku cyorezo cya COVID-19. Uyu muyobozi yavuze ko ikigo akuriye gikeneye miliyoni 600 z'amadolari yo guhangana n'icyo cyorezo mu bihugu 14. Yagaragaje ko afite icyizere ko ayo mafaranga azaboneka vuba. Yagize ati, ntitwifuza kuzagaruka ejo tubibutsa ko mwongeye gutererana Afurika nk'uko byagenze kuri COVID-19. Mu kwezi gushize kwa 8 ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryatangaje ko ubushita bw'inkende ari indwara ihangayikishije isi ku rwego mpuzamahanga kuva yadutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikagera no mu bindi bihugu byo muri Afurika. Kaseya yavuze ko igihe kigeze ngo amahanga ahurize hamwe mu guhangana n'icyorezo cy'ubushita bw'inkende. Ikigo gishinzwe ubuvuzi rusange muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko abantu barenga 22,000 banduye iyo ndwara, imaze kandi guhitana abantu 716. Kongo imaze guhabwa doze 200,000 z'inkingo, nyinshi zaturutse mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Isiraheli yatse uburenganzira bwo gukorera ku butaka bwayo abanyamakuru ba televiziyo Al Jazeera yo muri Katari. Ibi bibaye nyuma y'amezi 4 Isiraheli ihagaritse Al Jazeera gukorera muri icyo gihugu. Aya makuru yatangajwe n'ibiro bya leta bishinzwe itangazamakuru. Mu itangazo, Nitzan Chen ushinzwe itangazamakuru yashinje Al Jazeera gutangaza amakuru y'ibihuha no kwandika inkuru zibiba urwango ku banya-Isiraheli. Isoko yavuganye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP yavuze ko kuri ubu icyo cyemezo kireba abanyamakuru 4 gusa. Iyo soko ivuga ko abandi banyamakuru barimo abatunganya amavideo n'abafotora bo bagifite uburenganzira bwo gukora.
Gutunga ikarita y'ubunyamakuru muri Israheli ubusanzwe si ngombwa kugira ngo ukore itangazamakuru muri icyo gihugu, ariko utayifite biragorana kubonana n'abategetsi. Walid Omar uhagarariye Al Jazeera muri Israheli na Palestina yabwiye AFP ko bataramenyeshwa ko abanyamakuru babo bambuwe uburenganzira bwo gukorera muri Israheli. Igisirikare cya Israheli kenshi cyakomeje gushinja Al Jazeera gukorana n'imitwe y'iterabwoba ifite aho ihurira n'umutwe wa Hamasi. Al Jazeera yo irahakana ibyo birego, ikavuga ko Israheli yibasira abakozi bayo. Urakoze Edi Rwema. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa@radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube, Instagram na X. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Amakuru tuyahere mu Rwanda, aho abanyeshuri b'Abanyekongo bari mu nkambi ya Kiziba mu karere ka Karongi bavuga ko batangiye umwaka w'amashuri badafite ibikoresho bihagije. Inkuru irambuye Gloria Tuyishimiye. Ni mu masaha y'isa neza mu gitondo ku ishuri rya College Amahoro ryo mu nkambi ya Kiziba ryakira abanyeshuri barimo n'impunzi. Aha harimo ishuri ribanza, icyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ayisumbuye. Bigaragara ko abanyeshuri bitabiriye itangira ry'igihembwe cya mbere cy'umwaka w'amashuri, nubwo hari aho usanga ibyuho kuko amwe mu mashuri afite umubare muke w'abiyandikishije. Bamwe mu banyeshuri baganirije Ijwi rya Amerika uko batangiye umwaka mushya. Uyu ni Karinganire Nema wiga mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye na mugenzi we Gafishi Fabrice wiga mu wa 2. Twapanze umunsi w'icyo hagati mu wa 6 ni ingenzi twagera, dukwiye gufata imyanzuro tukiga neza kugira ngo tuzatere intambwe mwiza abandi bose. Nenge ishuri ryatangiye neza nta kibazo, ko twageze hano nyine na n'indi mu wa 3 bansubiza inyuma mu mbere. Mbona yuko nyine kwiga icyongereza ari ibintu biri bungora, ko ntabwo byangoye cyane. Ni ukwikaza muri iki gihembwe cya mbere ko nagira amanota ari hejuru nkazinduka nkajya no mu wa 3. Gusa mu gutangira amasomo kw'aba banyeshuri n'abarimu bari guhura n'imbogamizi zitandukanye. Kwizera Nshimiye n'umwarimu twasanze ari kwigisha isomo ry'icyongereza mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye. Imfashanyigisho ni kimwe mu bibazo bafite. Wenda amasilabisi nko kuba hari ukuntu umwarimu nyine wishakaho wenda agasilabisi gutyo, wenda ibintu nk'ibyo nyine by'imfashanyigisho muri make. Ibitabo biba bihari, wenda nubwo batari byose ariko biba bihari, wenda umuntu akahakinira n'ibindi nyine kugira ngo wenda ubashe kubona reference nyine. Ni ukuvuga ngo iyo ufite bundles ubasha kujya kuri Google ukaba wareba silabisi nyine kuri REB, iyo silabisi wayireba bakayifashisha. Ibyiza zakwiye kuba zihari ziprintinze zikoreshwa ku buryo ki n'umunyeshuri ayikeneye abasha kuyibona. Uyu mwarimu avuga ko bibagiraho imbogamizi zo kuba abanyeshuri bagorwa no gukora imikoro y'abarimu babaha. Ni ukuvuga ngo ku mbogamizi wenda impande zombi ushobora kuba wenda uhaye abana waka, wenda bitewe n'uko nyine nta hantu bashaka kuza wenda kubona ko babikora cyangwa nta research nyinshi nyine ihari ihagije. Kumva ko iyo ni imbogamizi, ko nyine kumva ko bizasaba umwarimu nyine byose kuba ari we ugira ute byinjiramo cyane kugira ngo babashe kwisobanukirwa, bitewe n'uko research nyine amasilabisi ntayo ntacyo, wenda bikaba byagora muri ubwo buryo. Tugera mu mashuri atandukanye muri iki kigo cya College Amahoro, abanyeshuri bari kwiga nta makaye bafite. Ni imbogamizi kuri bo. Aya makaye bari hafi kuyataha no kuba batarayaduhabona, ariko benda kuyataha. Nyine dushakaga akaye iruhande ko buri kwandikaho, kubera ko amakaye ari hafi kuyaduha, bayaduha tukaza kwandika muri ayo ngayo baduhaye. Iyi ntabwo twari twayahabwa, ubu nyine turi kwandika mu makaye asanzwe twari dufite mu yindi myaka. Batubwira ati tuzayabona ku kindi cyumweru, twifashisha ayo dufite nyine turi kwandika. Dutegereze iki muri cya cyumweru kindi. Kimwe n'abarimu, abanyeshuri nabo bageramiwe no kutabona ibitabo bigiramo kuko ibyo bahabwa ku masomero ari bike, bigatuma batiga neza. Bijyanye n'ibitabo bya library, wenda library ni ntoya,
twebwe abanyeshuri ibitabo ni bikeya, ujya gusaba igitabo bakubwira ntagihari, mwadufasha kubyongera kugira ngo tujye tubibona dusubire cyane. Bamwe muri abo banyeshuri twasanze nta mpuzankano bambaye. Ni ikibazo bavuga ko kibabangamiye kandi nta bushobozi bwo kuzigura bafite. Babuze zinkwiye, nakazajya kwipima nagiye inshuro 3 ndi kuri zinkwiye, twazifatiye haruguru, nta no ku kigo bazituzaniye. Nje nabonye zitankwiye, ni ikabutura gusa nabonye inkwiye, nta shati mfite. Kubona hari abandi bana bazambaye, akaba ngiye bahagurutse mu bana bose batazambaye. Bifuza kandi ko hajyaho amashami atandukanye kuko kugeza ubu hari 2 gusa kugira ngo boroherwe no guhitamo amashami bifuza. Amasekisiyo ni makeya, hari abifuza kwiga andi masekisiyo nyine atari elfe kanamiga amasekisiyo bakabibura. Turabisaba nyine kugira ngo muzadufashe iyi serivisi zakemuke. Nk'uko yabiganirije Ijwi rya Amerika, umuyobozi w'inkambi y'impunzi ya Kiziba Emmanuel Mutuyeyezu avuga ko ku bufatanye n'imiryango mpuzamahanga bari gukora ibishoboka ngo abanyeshuri babashe kwiga. Mu kigo abenshi ni abatangizi baje gutangira ishuri, ni abana bake twakiriye badafite uniforme. Ngo abanyeshuri batangiye ejo, impamvu iki cyumweru cyo gutanga izo uniforme z'abana, turarangiza n'iki cyumweru nta mwana muto gifite uniforme ku ishuri. Ni ukuvuga ngo uko uniforme zimwe zitangwa n'ibikoresho by'ishuri biratangwa. Guhera uyu munsi n'iki cyumweru cyose ibyo byose abana bari babifite. Birahari biri mu masto ku buryo barimo gutangira batanga n'ibyo bikoresho. Ibyo byose muri iki cyumweru haba harimo imfashanyigisho, ibitabo n'ibindi bikoresho byose barimo bifashisha byose birangira n'iki cyumweru byose babibonye. Ku cyerekeranye no guhabwa amashami mashya mu cyiciro cya 2 cy'amashuri yisumbuye, naho umuyobozi w'ishuri rya College Amahoro ya Kiziba yagize icyo kivugaho. Mugabo Venuste Irunga ni umuyobozi w'iki kigo. Nk'uko babivuze, tugize amahirwe tukabona izindi combinations byadufasha. Bisaba muri Mineduke hari criteria bagenderaho. Ndumva dukorana na World Vision tukababwira ibibazo dufite na Minema bakadukorera ubuvugizi. Tekereza ko twabibabwiyeho, dutegereje ko bazakorana n'inzego zibishinzwe, hanyuma babona bikunda bakazaduha izo section. Nk'uko imibare y'umuryango World Vision ari nayo yita ku burezi muri iyi nkambi bigaragaza, abanyeshuri 4,900 nibo bamaze kwiyandikisha muri uyu mwaka kuri iri shuri. Muri aba harimo impunzi 4,270, naho abaturiye inkambi ni 630, gusa bakagenda biyongera bitewe n'ubukererwe bwa bamwe. Abarimu bahigisha bagera ku 156, naho iki kigo kikaba cyaratangiye kwakira abanyeshuri mu mwaka w'1997. Gloria Tuyishime mu nkambi ya Kiziba mu karere ka Karongi. Abarundi bagera kuri 278 bari bamaze imyaka 6 barahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batahutse kuri wa kane babifashijwemo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR yabavanye mu nkambi ya Mulongwe Uvira. Vedaste Ngabo. Aba Barundi 278 bagizwe n'imiryango 70 yahungutse kuri uyu wa kane inyuze ku mupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi. Bari baherekejwe n'amashyirahamwe ya ASR, Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi, AIBS, Action Aid ndetse na ARD. Bamwe muri bo bari mu makamyo, abandi nabo bari mu modokari za Land Cruiser bambaye udupfukamunwa. Bari bishimiye gusubira mu gihugu cy'u Burundi kuko bari barambiwe n'ubuzima bari bamazemo imyaka irenga 6 mu buhungiro. Kabaganwa Pasikazi ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko, ahungukiye mu ntara y'Ibitoki muri komine Rugombo. Yari amaze imyaka irenga 2 yifuza guhunguka ariko ntibahungugwe. Kuri we abona bitangaza ko yasubijwe mu gihugu cy'amavuko. Twaripfuje gutaha kuva muri 2022 gushika n'uyu munsi biranga. Mu mwaka uheze turagenda turafotorwa, baratugirira neza, turakora no ku mashini biranka, turasubira biranka. Ubwo tugize gutya Imana itugirira ubuntu, tubonye batwemereye ko dutaha, ko twarategereje kera ko twataha kandi twumva twifuza gutaha kubaka igihugu cy'iwacu Burundi. Kugira n'iyi saha none birakunze, twifuje gusubira iwacu. Twishimwe Imana wakoze ibikomeye, wewe wemeye kudukora muri Kongo. Aba Barundi bari muri iyi nkambi irimo impunzi zirenga 13,000. Bashimangira ko kuba bamwe mu baturage b'Abakongomani barabujije gusarura ndetse no kongera kubakodeshereza imirima aribyo byatumye bafata ingingo yo guhunguka. Ndimugwimo Edimo afite umuryango w'abantu 8, yavuye mu nkambi ya Mulongwe agiye mu ntara ya Ngozi muri komine Mwumba. Kuvuga ukuntu twari tubaye ngaha muri Kongo naho nyene ntibyatworoheye, ahubwo mbere twari tubayeho nk'abantu babacakara. Ukuvuga ko uko twari tubayeho n'ubu n'umurima twari mu murima, ariko kugira ngo umuntu aje gusoroma
muri kambi ya Murongwe n'ubu imirima yacu iraheze mu gahinga yo twayirimiye umuntu agize ngo aje mu murima batora umupanga bakamwirukako nk'ubu nahise n'agaproje nakoze kuri mu muceri baje badupfungira amazi umuceri wume mu murima nagerageje korora utworwa ingurube ziraribwa barazinyaga abapolisi barazitwara ku buryo bavuga ngo naziguze ngo bidashiye mu mategeko ngo nta rukaratasi mfise wemeza ko arizo naguze. Izi mpunzi kandi 278 zahungutse kuri uyu wa kane zirasaba leta y'u Burundi kwita ku mibereho yazo kuko zimwe muri zo nta mazu ndetse n'amasambu zifite mu gihugu cy'u Burundi. Yewe ndifuza yuko abanyarumonge bonyakira neza hama kubera nsanzwe ndi umupebresi nta magara ngira bakazomfasha no mu kubaka inzu kuko ntabyo no kwishoboza nkaronka aho mba babimfashije. Jesha ko bonyakira neza cyambere maze mbona n'umuryango wanje igira kabiri nacyo turonka umutekano ikigira gatatu dusaba ibintu by'ubuvuzi bazoze baratwita ku kuvura. Gusa nubwo abo barundi bahungutse hari abandi barenga 250 bari mu nkambi ya Kavimvira bazajyanwa mu nkambi ya Mulongwe kuri uyu wa gatanu tariki ya 13 z'ukwezi kw'Icyenda umwaka wa 2024. Minani Fabienne yaramaze umwaka wose asaba ubuhungiro muri Kongo, ejo azajanwa mu nkambi ya Mulongwe. Nawe ashima uburyo bagiye kuva mu buzima bubi bari babayemo mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira. Twari tubayeho nabi nyene none ko tutajya ntangira kwaronka amezi 6 aheze tutajya n'amazi nituronka kujya kwacu nuko abana bavuye ngaha bakagenda gusayidisha niko twajya. Murifuza ko bafasha iki mu nkambi ya Mulongwe? Ikintu kosa gusa nuko tugeze koronka injya hama tumaze kuronka injya tukaronka n'amazi ariko ikiri imbere nubwo woronka injya utaronse amazi nta kintu wobo. Didier Numbi wa Numbi ni umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Mulongwe yabwiye Ijwi rya Amerika yuko bahunguye abarundi 278 bari mu miryango 70. Uyu muyobozi yerekana kandi ko impamvu bari bamaze umwaka urenga badahungura impunzi ari uko ikiyaga cya Tanganyika cyuzuye gifunga umuhanda wa Fizi Uvira. Ubusanzwe aba barundi iyo bageze mu gihugu cy'u Burundi ishiramwe ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi rya ASER izariha buri impunzi $200 z'impamba. Imibare yase na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yerekana yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'abarundi zirenga 43,000. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Mukomeje kumva radio y'Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi abaturage bagize imiryango irenga 1000 bimewe mu byabo muri komine ya Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura kubera umwuzure wa Tanganyika bakajyanwa kuri site ya Matyazo muri komine Mubimbi. Barasaba leta kubatunganiriza aho baba bakeneye ibiribwa, amacumbi meza n'ibijyanye n'ubuvuzi. Ni inkuru ya Thierry Vendayishima. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika barishikiye muri iyo site ya Matyazo yegeranirijwemo imiryango irenga 1000 yahuye n'ikiza c'iduga ry'amazi ya Tanganyika. Bibonera uburyo mu banyagihugu babayeho mu buzima butoroshe nk'uko babibiganiye. Ibibazo by'aho baba, kutagira aho bajyama heza, kurara mu mahema, igikonyozi bakabyuka cabishe, mbere naho bajyamye hatose kuko bajyama hasi, biri mu bibangamiye ubuzima bwabo. Ibindi bibazo bafise nk'uko babisigura ni ibura ry'amazi, kubura ibifungurwa n'imyambaro ndetse no kutaronka uburyo bwo kwivuza mu gihe babukeneye n'ibindi bitandukanye umuntu akenera buri munsi. Abo banyagihugu bavuga ko ubuzima babayemwo muri iki gihe butabaye icizere kuko basigaye birirwa bicaye barindiriye imfashanyo bahabwa kandi bahora bitunze n'imiryango yabo. Abaganiriye n'abakunzi bacu uku niko babisigura. Twari dukora ubuzi butandukanye hariya mu Gatumba twararima nk'ubu twaba turiko turarima akantu na kamwe kashobora kudufasha gutegera utwo baduhaye umunsi tubuze tuca turaruka ku nzara y'ibiribwa. Kubona ufise umuryango uhembwe ibiro 10 by'umuceri mu bijyo kwezi ni kibazo. Biharage batuzaniye utaguza amakara y'ibihumbi 4 bazasi wose uteke no gusha ntibisha. Umwana nawe yavoma ibidimwe 500. Je nkoresha amazi 2000 ku munsi uco harura ukwezi guhera nkoresheje amazi angana. Aba banyagihugu bavuga ko no muri ayo mahema bahawe yo kubamwo bigoye kuronka aho bajyama kuko hari igihe usanga ihema rimwe rikuraniyemwo abantu bagize imiryango 3. Ivyo bakabona ko ari ikibazo gikomeye ku magara yabo. Abana 4
tugaca turyama ku kirago kimwe umva abana banje baryama bacuramye nanje nkaca ndyama n'umugabo turaba ruguru. Umva hari n'abagiye bahana indaro babuze ingere baryama baryamye ngaha hanze bagaca basaba indaro ugasanga iryo hema ni ritoya ugasanga harimo nk'imiryango nk'itatu. Urumva rero si byiza na gatoya. Urumva n'ingwara zishobora kugwirirana. Uyu munyagihugu twaganiriye ashimira leta ku kigoro yari yagize ikabakura mu kaga k'amazi yari yabateye, ariko agasaba ko ubuzima barimwo bwokurikiranwa mu gihe ca vuba bagafashwa. Turashima leta uburyo yatwumviye ikatwitaho, mugabo n'ukuri ibintu byarenze inkombe. Natwege benshi mu Gatumba urabona uburyo twirukanka, bamwe twari abarovyi, twari dufise twaja mu mazi. Urumva mu mazi wiriweyo ntibabihumbi mirongo ingahe ku munsi, mugabo ngaho dusigaye twirirwa turangamira kabisa turaba hariye epfo burya amazu yubatswe. Ikindi uyu mugabo ashikiriza ni uko we n'umuryango wiwe batararonka aho baba mw'ihema. Avuga ko umukenyezi wiwe yageze aho abyara akabyarira hanze atanagahema afise ko kubamwo. Avuga ko bitoroshe kuba muri ubwo buzima. Nka jewe ngoma kukwiza amezi 2 sindaronka inzu. Umugore yabyariye ngaha yabyariye aho hantu. Aribona yaribarutse turyama aho hantu. Nukuri mwege mutushikira imbere n'umugire ahubwo tupfume duteseka mugabo tumaze kuronka tumaze kukwirwa twese tumaze kuronka tuza turashira umuntu. Ikindi abo banyagihugu bavuga ni kibazo kijanye no kwivuza mu gihe bakeneye umuganga. Bavuga ko atamavuriro abegereye ahari bashobora kwitabaza. Basaba leta ko yo baronse uburaro bwiza nkuko yari yabibasezeraniye na rijya igihe c'imvura kigiye gusongera isibe, aho hari n'abarara hanze kubera mu mahema haba huzuye. Bavuga ko atayandi mikoro bafise yo kwigwanako kuko ibyabo babisize aho bahora baba. Leta udufashe kaduho buraro budukwe nkuko yari dusezeraniye yatwemeye ko bagiye kuduburaro bwiza. Ijwi rya Amerika ryarondeye abakora mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo gushigikirana kugira ngo batubwire ico bakiriko kirakogwa kuri abo begeranirijwe muri site ya Matyazo iri muri commune Mubimbi intara ya Bujumbura. Ildefonse Majambere umuvugizi w'ubwo bushikiranganje kuri mikro z'abakunzi bacu aremeza ko hari byinshi abo bateshejwe izabo babura birimo n'ubuvuzi budashemeye. Hariho abaganga bagenda ari umuntu yumva atameze neza ku murango akabivuga akabonana n'abaganga bakamwumviriza bakamuraba. Nibyo haracari ikibazo ko bataharara, murumva nyene ko ari clinique mobile. Ildefonse Majambere asaba abo banyagihugu kwihangana bakagerageza kwegera abandi banyagihugu bahaba bo mu kibano bakabafasha kuhamenyera. Amenyesha ko leta yitwararitse ibibazo bafise birimo byo gufungura neza, ibijanye n'isuku, kuronswa ubwiherero bwiza, uburaro bwiza, ibijanye no kwivuza n'ibindi, ko leta iriko irabitunganya. Iyo miryango irenga 1000 igizwe n'abagabo, abakenyezi n'abana iba muri site ya Matyazo ikaba yose iba mu mahema kubashoboye kuzironka nk'uko babitwiganiye. N'amazu aratangura kubakwa muri iyo site. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Ikiganiro c'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo. Ikiganiro c'abakenyezi ni ku Ijwi ry'Amerika. Ikiganiro cy'abari n'abategarugori mu Rwanda, ishyirahamwe ritegamiye kuri leta ryita ku majyambere y'icyaro Duhami Kadri rifasha abagore babana na virusi itera sida rikanashyigikira ibikorwa bigamije kuvana abana bato mu buraya. Inkuru ya Sumutakaboyi. Ijwi ry'Amerika ryasuye umwe mu mashyirahamwe afashwa n'uyu muryango arimo iryitwa Buzuzanya rikora mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Ni itsinda ry'abana na virusi itera sida. Twabasanze bari mu matsinda ahanahana amafaranga bakizigama. Icyo bakubwira mu kiganira ni uko kuva bafashwa n'uyu muryango ubuzima bwahindutse. Nanjye nitwa Mukeshimana Libera, nyobora itsinda ryitwa Buzuzanya. Duhami Kadri yaduteye inkunga, yaduhaye amafaranga kubera ko twe twarakize. Twavuga uti ngiye gukora akangaka, ngiye gukora se ubukorikori. Abana bahawe ibikoresho, amakayi, ibikoresho by'ishuri bararihiwe. Hanyuma mbere yuko nija muri iri tsinda cyangwa se nuko mbonana na Duhamike nahuye n'ibikomere byinshi kubera ihungabana n'akato twahuraga naryo. Ngiye njya kubimenya nabimenye muri 99. Ubwo rero urumva nta miti nta n'umuntu wabaga kwitayeho. Kuba ndi mu bandi rero bituma nanjye mbasha kwiyakira no kugira icyo nakora nanjye nkiteza imbere.
usibye abagore banduye virusi itera sida bari muri aya matsinda usangamo n'abana b'abakobwa bavukanye iyo virusi ndetse n'abagiye bayandura bakiri bato. Bose bahurira ku bwihebe bari bafite mbere y'uko bibumbira mu mashyirahamwe. Uyu tutashatse kuvuga izina rye kuko ari we wabidusabye, adashaka ko abantu bose bazamwumva bamenya ko yanduye virusi itera sida, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yavukanye sida akaba yarabanje kunanirwa kwiyakira kugeza ubwo abonye ubujyanama bwa Diamikadi. Njye narayivukanye, navutse mu bana 5, ni njye njyenyine ufite icyo kibazo na mama, ariko namenye amakuru ko papa aricyo cyamwishe kubera abana twiganaga bamaga akato, ararwaye ibisebe mu mutwe bakankubita, bakajya bagenda nakwanika imyenda yanjye bakayijugunya ngo ndwaye sida. Mbana n'icyo gikomeye cyo kutabasha kujya kwiga kubera ibyo bintu. Mugenzi we nawe asobanura ko yanduye virusi itera sida ku myaka 9, ubuzima bukabanza kumunanira kugeza abonye abajyanama. Namenye ko nanduye mfite imyaka 9, ubwo ni muri 2002. Shangazi wanjye niwe wari ufite ikibazo ariko nawe atabizi, banshutse ndi mutoya njya kubana nawe, nonkana n'umwana we yonsaga. Ntago niyakiriye, nta nubwo nigeze njya gufata imiti, za kugira ikibazo cyo guhuma sinjye ndeba na gato. Ubu natangiye kujya mvuzwa buno mushinga uziye, ubuhumyi nagize n'umwana nawe yarabugize, twembi tubimpumye gutyo. Diamikadi yaje ari igisubizo kuri njyewe kuko sinari kubasha kwishyura inzu, nta mugabo ngira. Iri tsinda ryitwa Buzuzanya rikorera mu murenge wa Kimisagara rihuza abagore n'urubyiruko rwanduye virusi itera sida. Mu by'umushinga Diamikadi ibatoza ni ugufata imiti neza ndetse no gufata indyo yuzuye. Aya matsinda arimo abantu bagera kuri 50 bafashwa mbere na mbere n'uyu mushinga wa Diamikadi kugira ngo babashe kwiyakira, bamenyere iyi ndwara ndetse bamaze no guhabwa udufaranga duke twatuma batangira imishinga. Ubu icyo Diamikadi ikibakorera ni ukubasura no kubareba ko ibyo babahayemo inkunga bakibikomeza. Ku kigo nderabuzima cya Kimisagara niho iri tsinda rihurira. Umuganga ukurikirana aba babyeyi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko guhabwa inkunga zibafasha kwitunga byabongereye amahirwe yo kubaho. Umubyeyi yari afite ikibazo cyo kubona imirire cyangwa se kutanywa imiti neza, bimufasha kunywa imiti neza kubera ko abaho ubufasha bw'amafaranga bakabashyira mu matsinda, n'uwari ufite ubwigunge bakabasha kuganira. Haba ari ku maso biragaragara. Ikindi n'ama examen tubafatira twe umuntu uri ku miti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, tumufatira ikizamini bita charge virale cyangwa viral load mu Cyongereza. Icyo kizamini umuntu unywa imiti neza aba agomba kugira amavirusi ari munsi ya 200. Abenshi usanga barengeje 200 bari no mu mamiliyoni, ariko bamaze kubona ubwo bufasha bibafasha kunywa imiti neza bakagenda bajya munsi ya 200, kandi success y'imiti nuko amavirusi agabanuka. Umuyobozi w'uyu mushinga Muhirwa Benjamin yemeza ko mu myaka 14 bamaze bakorana n'umushinga USAID imaze kubaha miliyari zisaga 20, ni ukuvuga agera kuri miliyoni 15 y'amadolari. Bwana Muhigirwa agaragaza ko iyi nkunga yahinduye ubuzima bwabo bafasha. Muri iyi myaka 14 navuga ko tumaze kwakira amafaranga ava muri USAID asaga miliyari 20. Abana benshi twagiye tubasanga hari abo usanga bari mu buraya, bamara kwigishwa, bamara guhabwa uburyo bw'ibanze mu bumenyi ndetse n'amafaranga n'iyo myuga, ugasanga ni abantu bahinduye ubuzima rwose. Muri raporo yayo isohora buri mwaka, USAID igaragaza ko ifasha leta y'u Rwanda mu byiciro binyuranye birimo ubuzima, imibereho myiza ndetse n'iterambere ry'abaturage. Ntitwabashije kuvugana n'abayobozi ba USAID ngo batubwire muri rusange ibikorwa byabo mu Rwanda, ariko muri raporo yabo y'umwaka 2022 gusa USAID igaragaza ko yahaye u Rwanda miliyoni zisaga 70 z'amadolari, ni ukuvuga yasaga miliyari 95 mu mafaranga y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ni hano dusoreje aya makuru y'Iwanyu mu Ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: uri mu Rwanda ntaburi cyarya. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dusangira ijambo, dushaka agasaro kaburaga, muri Isanga ku Ijwi ry'Amerika.
nimwe dushyira imbere